Halo kilo hamaraon ya. Baik ya. Horon nama buka perpadanan. Holong nasa satu horon ya ternyata ya. Bukan holong kilo hamaraon ya. Salah guys. Hodo nama buka perpadanan. Alai hodo nama ngose kita. Hodo nama nguduk hatai. Nggak besaut hotu bani-bani. Autibu di doko kotua dan na boy tarjua ho hatani inang mi dan nale honoku itu ho holokina sotar tu hori buta otope itu dahasia mangalupa hoko naso jadi apa tak ku hasia budi honokku namai nauta dalani tanomokku namai di bagas rohati hola sada hasia nama negai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori. Holong nasa situ horon ya, karena cipta Beto Soy salah satu personil dari Star Boys ya, sangat luar biasa, sangat fenomenal ya buat main karya-karyanya sungguh luar biasa di bulan 3 musim baru. Ya, naikkan lagi penonton. Tibu di doko kotua Janda boy terjua ho hatani inang mi Janda lehonoku itu ho holokina sota tu hori buta otope itu mangalupa hoko naso jadi apa tak ku hasia barboga soni budi honokku namai nauta dalani tanomokku namai di bagas rohati hola sada hasia nama negai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori hola sada hasia nama negai pikiraki sohaulah beito holokina soboy tartu hori holokina soboy tartu hori. Majusi. Itu Majusi. Ya naikkan penontonnya guys ya. Barangkali